Une question. La nouvelle fornario internazionale du Pancumen du presto in vostro villaggio e tu per tutta la giornata e tutta la notte, tutto lo strun della natura. Un baguette comprato, tres ofertos. Tout le monde pour le Pancumen. Le Pancumen, spaghetti bam. Mas levados! Busarestan! Macari, de què hi faig? Sesnesi, vos rendes pas compte. Busarestan per d'égal de pas dur. És tot músic, aquell pa... Ne podem pas fa. Esperas. Han trobar une solució. Donats-me aquel pas, menbo occupa. De cada em fa de tot aquell pa? Anam fa de bonfli. E così fa? Per acofa, buscar de sucre, de leche, de cremo, ous et une baguette et miel de pas dur. Mescla los ous et lo sucre. Fei la cremo et le leche. Aro caltalia le pa et lo mettre de dins. Mettre de chocolat. Dai sa pausa perché lo pa cufe. Aro al forn. Chioschino regalado. C'est un bon plat pour aquell coco. Casako. Une moufli? On l'has comprat? L'he comprat a la Fornario Artisanalo a costat. La fornière és excellento. Une moufli! Voglio mangiare i muffli!